Arriva Europe. Začali jsme od nuly. We had to hold it in a cafe. No one understood what we were doing. Nie mieliśmy nic, mieliśmy siebie. Reway Europe, currently we are at our 5th year. Often I will say, to achieve the same success like Asia, we don't have to use 17 to 18 years. I personally strongly feel that in the next 2 to 3 years, we will be able to reach the same level as Asia or even surpass Asia. Back then, we didn't think we have enough faith. Now Europe has its own outfit, its own team, and its own stage.下午的时候，我看到有些飞马领队他们走红地毯，我不知道你们看了有什么感觉。要是今天我没有被邀请走红地毯，我相信我这个晚宴也吃不下。我在想，为什么那个人不是我？今天你要成功，你必须要有这样的思想。别人如果能够，你就应该能够，而且还可以做得比他还好。To, co teď máme, je víc než jen podnikání. Budoucnost Reway v Evropě teprve začíná. I declare Reway Europe 5th Anniversary Gala Dinner officially begin. Od wiary do realizacji. Nie chodzi o cuda, ale o wytrwałość. Przetłumaczyłam każde słowo tego, czego nauczyłam się w Azji. I razem zdefiniowałyśmy na nowo siłę europejskich kobiet. Polacy, jesteście niesamowici i limitless. Pokażmy firmie, że Europa jest nasza! Nasz zespół, pamiętajcie, nie będziecie teraz spali. Zaczynam jako prezes. Wszystkiego najlepszego. Menni akarok addig, ameddig csak tudok. Határ nem a csillagoség, hanem a képzeletem. Ne tartsuk titokba, hogy mi van a kezünkben. A jövő már itt van, csak nem terjedt el eléggé. Everything started in a belief. Standing on a family and we set out on a new patch Reway Europe. Just join us. Have change the world. Rozwijajmy się dalej. Głęboko w wierze. Do przodu, Polsko! Pokażmy światu, co potrafi Reway Europe. Já to vnímám jako příležitost tohoto století. Tak je na každém z nás, jak tuto příležitost uchopíme. Odpovědi jsme převzali z Asie a teď už píšeme svou vlastní historii tady v Evropě. 接下来的路一定是辉煌的，一定是成功的。不过，它一定是困难的，
因为容易的路不会带我们去任何地方，我们要继续往上爬，我们要继续创造辉煌，我们要希望接着下来我们要面对的都是很大的挑战。希望说在未来我们能够真的同心协力的，不单单只是创造欧洲第一名，甚至从欧洲可以来到其他的地区、其他的世界各地，创造那个第一名。